skraćenim nazivom HOR, posvećen datumu utemeljenja Hrvatskog olimpijskog odbora 10. rujna. Mi smo taj dan imali puno sportskih aktivnosti, a bili smo obučeni u bijele majice. Druga aktivnost, vječni put. Virtualna UNICEF-ova utrka za djecu. Svom šeljom prikupili smo 175 km i time donirali 105 km. Treća aktivnost, zelena čista. Četvrta aktivnost, dan jabuka. Peta aktivnost, program obuke neplivača. Šesta aktivnost, zdravi kolačići. Sedma aktivnost, vodeni detektiv. Osma aktivnost, zgorđe gospođice počaste vode. Deveta aktivnost, skijanje na travi. 10. aktivnost, štafetne igre s roditeljima. 11. aktivnost, graničar sa roditeljima. 12. aktivnost, smuti, zdravi doručak i čaša puna vitamina. 13. aktivnost, set razrednika zdrave kalorije. 14. aktivnost, videokonferencija. Mi smo završili s našim aktivnostima. Možete li nam vi reći što ste radili u ovome projektu? Ovo nam je prva videokonferencija, pa nam oprostite ako smo malo zbunjeni ili uzbuđeni. Ove školske godine smo se uključili u e-twinning živjeti zdravo 3. Proveli smo 10 aktivnosti s ciljem da osvijestimo važnost bavljenja tjelesnim aktivnostima i zdrave prehrane. Tira